तो हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। पिंटू ट्रावेल्स ब्लॉग और एक न्यू ब्लॉग को आपन स्वागतम। आज हूँ 15 नवेम्बर 2025। सांग मैंने मुझे लोड कर दे कड़े ना जाजपुर धनेश्वर डिपो को मुझे तो गाँव गई 2 दिन है मोर तो लोड लाड़ी छे ना काली रात 3टार पसली लोड करने धनेश्वर का आ लोड करके सकाल सकाल देखी पाते बाहर जाइए। शुभ सकाल गाड़ी तो पूरा आमर रेडी देखिए कंपानी गेट सामने मुझे अबिका देखिए आपको देखे दूसरी तौक जाइए टोटाल गाड़ी मोर पूरा लोड हो रेडी हो धनेश्वर जा टांकी तेल है पकईकि तेल फेल पकई गाड़ी के आग सोटा गोटे पा मारिकी बाहर की जा। आज ब्लॉग को आप कंटिन्यू करूँ सब देखिए बाटा कौन देखो कंटिन्यू करूँ ब्लॉग मैंने मुझे चलली टांकी की तेल पकड़ा तेल पकई सियाड़े जा। यहाँ हूँ आम पार्किंग यही पछटा हूँ आम गेट प्लांटा मानसाई लोड कर छिड़ा साइड रे अरे चलतु आपको टांकी पाखे गले देखी सांग मैंने मुझे आसिक टांकी पाखे पहुँची गली देखिए ये तो मेन रोड आमर आसिक टांकी पाखे मुझे पहुँची गली ये गाड़ी तेल पड़ो ये तेल पकई गाड़ी ये पा मारदेवा आगे गाधे फ्रेश हो ये गाड़ी नहीं डायरेक्ट जा देख कौन कर आज तो किसी लंग अर्डर ना सब सर्ट था लोकाल अर्डर था लोकाल अर्डर गोटे लोड कर जीवा लोकाल अर्डर करदे आज गाड़ी ना खाली करदे पुणी पड़ा आसा गोटे लोड कर कौन कर क्लिपटा को आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ सब डिटेल्स देखिए कौन हो कौन आमर तेल पड़ा स्टार्ट हो देखीदे 6000 टका तेल पकईदे ये डायरेक्ट गाधे पाधे फ्रेश हो चलिया भाई आमर तेल पकई दौरान तेल पकई जा नॉनस्टॉप। तो सांग मैंने मुझे गाधे पड़ली आ गाधे पूरा फ्रेश हो गली देखिपे टोटाल गाधे की चिता चैतन मारिदेलु आमर गाड़ी पूजा भी सरीगला सब काम सरीगला गाधे पदा गाड़ी पूरा धुआ धुआ चिकन चाकन होगला एवं डायरेक्ट बाहर की जा देखिए गाड़ी धुआ सरीगला बाहर की जा देखिए सांग मैंने मो गाड़ी धुआ सरीगला पूरा क्लीन डायरेक्ट जा डायरेक्ट जारी बाटर गोटे नास्ता फास्ता टे खाइबा नॉनस्टॉप चलिए आपण ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ देखिपारे मैंने बेटे टायर चेक करदे टायर ठीक अच्छे कि नहीं सब टायर चेक करदे चेक करके जा मैंने फाइनाली मो साइड बाहरी पड़ी जगन्नाथ नाम धरी और श्रीराम नाम धरी मुझे मो जर्नी स्टार्ट कली देखिए टाँकी तुम धरी टाँकी बाहरी पड़ी ए रास्ता जाऊँगी देखिपे ए डायरेक्ट पलैया मंगुली फंगुली आड़े देखिए कौन खाइबा मैंने जलखिया भाया नास्ता फास्ता बोले खाईदेवा आ खाईदे डायरेक्ट गाड़ी नहीं लगेदेवा धनेश्वर रे जदि गाड़ी फाड़ी मुझे केत धनेश्वर डिपो जाइनी देखा क्या गोटे पचारि बुझा कौटी से पानी कोइल पाखे कहते पानी कोइल 7-8 किलोमीटर आउ देखिए कौन हो कौन ना मुझे देखिए क्या गोटे कल करी क्या गोटे कल कला जना पड़ो कौटे कौन आ गाड़ी जब नथिले खाली करदेवी पुणी पलैसा पुणी रात गोटे लोड करदे आपण ब्लॉग सहित जोड़ी रुहतु टोटाल देखिए आउ चैनल नुआ देवे सब्सक्राइब करदे लाइक करदे शेयर करदे भाई के सपोर्ट करेंगे। जय जगन्नाथ। देखो ब्लॉग को कंटिन्यू करते मैंने मुझे आसिक मंगुली पहुँची गली मंगुल एटीएम पैसा एटीएम कैश उठेदेवा कहीं मो पास कैश भी टोटाल ना एटीएम कैश उठेदेवा कैश उठे जा कहीं गाड़ी खाली खुला हे फोन पे अथ पड़ न पुणी हईराण हाँ तेणुक कैश उठे देखिए जा देखिपे मंगुली मंगुली हम अच्छे तुम नुआ जो लुहार ब्रिजटा है लोक क्रस हाँपाइका एटीएम जा एटीएम पैसा उठे दी जा
ଏଠୁ ଏଟିଏମ୍ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯିବା ଭାରି ଆକ୍ସିସ୍। ପଇସା ଉଠେଇଦେବା କ୍ୟାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଏଠୁ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ନସ୍ତା ଖାଇଦେଇକି ନଷ୍ଟକୁ ଚାଲିବା। ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠେଇଦେଲି। ଏବେ ଜଳଖିଆ ବି ସେଇଠି ଖାଇଦେଲି। ମଙ୍ଗୁଳି ଓଭର ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇଦେଲି। ଏବେ ଡମ୍ପ ବାଲା ଫୋନ୍ କରିଦେଲା। ଡମ୍ପ ବାଲା ଫୋନ୍ କରିଦେଲା କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଆସ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେବ। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ନଷ୍ଟ ପଳେଇବା ଖାଲି କରିଦେବା ଆଜି ଆଉ। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar, shake your body. ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଟିଓ ଡମ୍ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡମ୍ପଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଳଦିଆ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଡମ୍ପଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯାଉ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଖାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେଇଟା ପଚାରିଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିପୋରେ ଲଗା କିସ୍ମତ ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାର ତ ଅଧା ଖାଲି ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଲଗା ମୋ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଫ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ପାଲ ଫାଲ ବି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପାଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଯିବ ଆଜି। ଗାଡ଼ି ଆଜି ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ହେଇକି ପୁଣି ପଳେଇବା ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଯଦି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତଥାପି ମୋ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ବି ପାଲ ଖୋଲିଦେଣି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3ଟା ହେଇଗଲା। 3ଟା ହେଲାଣି ମୋ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଖାଲି ବେପନ ସରିନି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ବେପନ କିଛି ଖାଇନି। ହୋଟେଲ୍ ଏତେ ଦୂର ଅଛି। ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଖାଇକି ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତିକି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସରିଯିବ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତା ଚାରିପଟ ଗହିର, ତା ମଝିରେ ହେଉଛି ଡମ୍ପଟା। ଗୋଟେ ରେଡି ମିକ୍ସ ଏଟା। ଖାଲି କରିଦେଇକି ନନଷ୍ଟପ୍ ଯିବା ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ଆଉ ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଇଦେବି ସେଠି ଗାଡ଼ି ଖାଲି କରିକି ଏଠୁ ନେଇକି ଆଜି ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାର୍ ଗୋଟେ ଠୁକି ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଖାଲି କରିକି ଏଠି ମୋର ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲାନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ପଳେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମନୋଜ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମନୋଜ ବାବୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଛି ମୋ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି ଏପଟକୁ। ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଛି। ଏଠି ମନୋଜ ବାବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ ଆଇଥିଲା କ'ଣ ଆଇଥିଲା? ନୟାଗଡ଼ 10 ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଇଥିଲା? ଛତିଆ କାକେରା ଆଇଥିଲା। ଛତିଆ କାକେରା ଆଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋ ସଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସଡ଼ୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆଜି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଇଏ ହଉ। ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ଆଜି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଏଇଠି ବସିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ନିଆରା ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଏଠି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ। ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଥିଲା, ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା କାଲି ସକାଳେ ତାରିଣୀ ଗଡ଼ରେ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ମଙ୍ଗୁଳି ଆଡ଼େ ଯିବି ଦେଇଦେବି କାଲି ସକାଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତିକିରେ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜି ରାତିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଆଜି କହିବି। କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିଯିବ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ପାର୍କିଂରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲି।
ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମନୋଜ ଭାଇ ପାଖରେ ଦେଲି ଅବିକା ଆସିକି ମୋ ପପି ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପପିଆର ତ ଦେଖିଦେବେ ଆଇଡ଼ି ତ ଅବିକା ଖାଲି ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପପି ଆଇଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପପି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ କୁମାର। ଆଉ ଭାଇକି ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଏକା ଆଇଛନ୍ତି ସାଥେ ହେଇକି ଆଜି ଲୋଡ଼ ହେବ 2 ଜଣଙ୍କ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ପିଣ୍ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।